Simasiguqe sithandaze amen. Phakama wami akube kuhle kwabangcwele. Baba. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni onyazi lwezulu. Ngingumntwana omncane kakhulu indawo uNkulunkulu angibeke kuyo. Inkulu eyabantu abadala mina ngumntwana omncane wayizolo nje. Ngisaba ngiyathuthumela. Kuyashisa futhi kakhulu la emguqe khona. Ngizocela uNkulunkulu walapha kithi ebuhleni unyazi lwezulu amazwi angithume wona ngesihlabelelo sika 59 amashumi ayisishagalolunye. Uyazi uThixo ukuthi ufuna ngizothini kwabangcwele bakhe. Ngicela ahlalo limini lwami njengoba ngisho ngithi ngumntwana omncane ngisadinga ubisi kangakufanele ukudla okuqinileyo. Amen. Noma kwenzeka ngibhibhidla uyosho ukuthi umvangeli udlamuka umvangeli waseThekwini eMkhumbane ushilo wathi uyingane ethempelini umhlaba uhlangene. Amen. Isihlabelelo 59. Mnazaretha oyingcwele ay musukwe mubakimi no kongiwe nzile ubi ya ebu
ngingaphinde ngiyayikhetha inkosi asekuhleni unyazi lwesiZulu. Ngiyafisa ukucela kuThixo ukuba angipha amazwi amabili amathathu ngingakhumbuli nezitha zami. uThixo angiphe lokho angithume kona ebandleni lakhe. Amen. Uma upostman ehambe deliver ipost, izokhuluma ngepost ngoba thina singabantu abaseThekwini. Amen. Ukube sile ndaweni esemakhaya kakhulu la ngeke ngisho khona bengizokukhuluma ngalo. Khuluma ngalo ngoba ipost sonke siyalazi. Uma upostman ehambe deliver ipost njengoba ngithi ngicela uNkulunkulu angangikhumbuzi ngisho izitha zami. Uma upostman ehambe deliver ipost ehla ngomgwaqo ehambe lifaka emabhokisini asemakhaya la sisuka khona noma emajaldini abelungu noma emajaldini noma iluphi uhlobo lomuntu ophila phansi komthunzi welanga. Ma kuqhamuka ingcanga zimkhonkotha akaliyeki iposi uyangayinaki ingcanga ahambe efaka iposi eqhubeka ngoba umsebenzi aqashele wona. Amen. Nami nginjalo maNazaretha. Umsebenzi engiqashele wona ngiye ngakunaki mina noma uthini ngoba ngifana nopostman. Upostman mahambe efaka iposi maqhamuka ingcanga ejaldini zimkhonkotha akayinaki qhubeka nomsebenzi aqashele wona. Nami ngilapho. Nami ngilapho maNazaretha ukuba ngizokhuluma uThixo athanda ngikukhulume kuvela kuye akuveli kumina. Ngishawa uvalo lwangeqa uma ngizwe ebusuku kuthiwa ngiyabizwa ezulwini. Wangishawa uvalo ngajuluka ngamanzi tenga athi nayi indaba enkulu ingehlela. Akulula ukuba la engikhona baye bakusho ungakunaka basuke bela engikhona akululanga kuyasinda. uNkulunkulu esimlandelayo unyazi lugcina ukuya eClermont. Sasuka la ekhaya salandela ngemuva ngoba uNkulunkulu ulandelwa ngemuva uma kuhamba phambi kwakhe uyahlubuka. Njengoba mayibuza ukuthi into ethile kambe ngenzeka kanjani make waveza umbono awupheleli la ekhaya. Mayibuza nje ukuthi into ethile mvangeli kambe singazi kanjani iphendula ithi angazi enkosini. Make waveza umbono uyahamba uhleli. Awukho umbono kushemba umuntu. Uma siphuma la ekhaya inkosi siyilandela ngemuva kiwe eClermont yovula umuseum lapha eyilindile ngaphesheya. Imoto zenkosi zafike zangena egarage uNandi Drive la ezansi koFingham. Zafakwa ukudla kwazo upetrol. Sahlala salinda uNkulunkulu. Uma uNandi Drive ku N2 usuke uzophuma khona ubheke South Coast. Wabajwayelela eThekwini. Sasisesayidini lesinxele egaragini lesesayidini lesinxele ufuneka siphume sibheke eningizimu. Kodwa ngabona uNkulunkulu enza into engeke yenziwe omunye umuntu owala emhlabeni. Ngabona imoto kaThixo iphenduka ibuka ngapha esiqhama ngakhona into engavumelekile emthethweni waseSouth Africa. Sigcina nje kuyayilindile ababekhona bayakhumbula
yajika imoto kaThixo nesamba ngazo zajika zabuka imoto ezizaneno zabuka imoto eyiqhamuka eavoka yaphuma imoto kaThixo zami imoto zayihlonipha yafike yajika emva kwegaraji sanqamula koNewland sabheka eClermont ayibonge lenkosi mangase wenze leyo nto emgwaqweni uN2 ungayohlala ejele wesivili kodwa uThixo ngoba yena kaphikiswa yonke into ingeyakhe nomthetho wakhandwa uye sakubona kwenzeka phambi kwethu ayibonge inkosi akukuzame namhlanje ubone ukuthi uzolala ekhaya ngoba unenkani akuye lapha ku freeway ku N2 uye lapha egarage kuNandi Drive ukubona ukuthi uma ufika ufaka upetrol imoto ungayishonisa eningizimu uyibhekise enyakatho ubone uzolala ekhaya mhlawumbe oba amahlobo bakubhala ngoba bayabhala ukuthi imoto kaShembe unyazi ibuke enyakatho kufanele ibheke eningizimu into engenzakala emhlabeni enziwa uNkulunkulu kuphela amen omunye unyaka iphethwe umkhuhlane eNazaretha omunye unyaka insizwe ezintathu lapha eSwazini edolobheni kwaManzini zazintathu lezi insizwe igqoke kahle ziphuma kwandaba zabantu lo lapha eSwazini kwaManzini kade ziyokwenza amapassport zayifisa ukuza lapha ekhaya uma zise edolobheni kwaManzini seyihlangana nesangoma sonke siyasazi sike sisibona ngathi asazi ngabe uzenza ngcono ngoba siphile emhlabeni seyihlangana nesangoma sithi sangoma hawu sanibona insizwa lezi insizwa ezintathu ziyavuma lezi insizwa igqoke kahle amasudu kade ziyokwenza amapassport kwandaba zabantu walapha kwaManzini eSwazini siyabuza sangoma hawu insizwa nawo bahle kangaka niphumaphi zithi lezi insizwa kade siyokwenza amapassport siyaphuma siya eSouth Africa emzini wasePhakameni sasingakafiki lapha ekhaya sithi sangoma hawu insizwa niya ePhakameni zithi kade sokwenza amapassport siyahamba siye ePhakameni ibandla lisesezantsi ingakafikwa la ekhaya sithi kisangoma kodwa phela ufuneke nazi ukuthi mawuya kuShembe awuphathi lutho zaqala lezi insizwa zabukana ngoba ziphethe ama-passport nama-ID ekade ziyokulungisa kwandaba zabantu lapha kwaManzini eSwazini sithi sangoma ufuneke nazi insizwa ukuthi mawuya kuShembe awuphathi lutho sasuka isangoma sabashiya sahamba sasuka lezi insizwa za phuma eBorder Gate zathatha izinto ezizalana eSouth Africa eThekwini zayizafika ePhakameni zafike zanothando lenkolo zakholwa zakhetha inkosi kwathi kuyobhabhatiswa lapha phesheya eNtanda uyobhabhatisa inkosi yesibili wathi kubandula yini khala isigubhu intathakusa bengena bebhabhatiswa abantu sebekhetha inkosi sebethatha isifungo sobNazaretha lase liyaqhathaka ibhodlela lomuthi kwenye yalensizwa
ephakathi kwalezi insizwa njengoba zintathu laqhatha-ke ibhodlela lomuthi leli elishiwo isangoma lapha kwamanzini mawuyakuthi mawuyakushembe awuphathi lutho ngabe nathi asiphethe ungenzeka ukube nathi simsulwa siphethe waphela mawuyakushembeka awuphathi lutho uyiNazaretha njani elibuye liphathe yini balobe kusole ebandleni bethe usibanibani hayi akahambi kahle phatha uyasolwa ebandleni uthi hayi isibanibani akahambi kahle ngabe wena kawuphethe waphela mawuyakushemba unyazi lwezulu awuphathi lutho mawuyakushemba unyazi lwezulu wenze njani awuphathi lutho uyumsulwa wena kawuphethe madoda kaniphethe wama uyakushemba unyazi lezulu uyungaphethe lutho yini bathi usibanibani njalo usibanibani waphela kufuneka siye singaphethe lutho ma siyakushembe asiphathi lutho amen amen umfundisi wayehambe eshumayela izwi likaNkulunkulu yaxolisa ukukhuluma bese ngithinta umfundisi waphela umfundisi umuntu omdala kumina kodwa ke ngoba senkonzweni siyakholwa umfundisi uhambe eshumayela uphethe iBhayibheli uhambe aba izwi likaNkulunkulu utshela abantu abangazi ngoNkulunkulu mayenqamula ehlathini elimnyama ihlathi ufuna ukuwelela ngaphesheya maye phakathi nehlathi usefica ibhubesi libambekile ibhubesi isihibe samaphisi amahantasi laba abayifundiswa amaphisi acuphile phakathi nehlathi umfundisi uhambe eshumayela izwi likaNkulunkulu usefica ibhubesi libambekile libanjwe isihibe sabazingeli selizelonda lalincane selithi ibhubesi kumfundisi umfundisi kaNkulunkulu ngicela ungisize ungikhiphe kule nkinga engikiyona ngibambekile isihibe sabazingeli uthi umfundisi bhubesi inkinga enginayo ngiyakusaba ngoba nina bakobhubesi niyabadla abantu ithi ibhubesi kodwa mfundisi ingayenza kanjani into ehlungu kanjalo ubungisize enkingeni engikuyo lithi ibhubesi hayi ngeke mfundisi ngiyacela ungisize ngeke ngakwenza lutho uma ungikhiphile ngiyobonga ngempela umfundisi awenze lamazwi ezwakala kahle ukuthi lithi ibhubesi liyobonga asondele uyesaba lithi ibhubesi cha akho lutho ngicela ungisize waqaqa umfundisi ibhubesi laphuma laphuma ibhubesi lavele laqala lakhukhumala lase liyabhodla lathi ngiyabonga mfundisi ngoba usungikhiphile enkingeni ebengikuyona ngakho-ke njengoba senginesikhathi eside ngakugcina ukudla sengineminyaka ngihlala la ehlathini ukudla ngisakwazi ngibona kuwena umuntu wokuqala okufuneka abe ukudla kwami kokuqala uthi umfundisi ingani ibhubesi sineyivumelwano uthe ngeke uze ungidle
lithi ibhubesi hayi mfundisi kungcono ungenani ke ube nofakazi noma babe bathathu uma bekulahla ngecala ngizokudla ngoba ukudla ngisakwazi sizoya enkomeni nembongolo nojakalasi masibe enkomeni ithi inkomo mayibuza umfundi ubhubesi ukuthi ngizozwa ngalomfundisi uthi ngimudle ngoba kade ngakugcina ukudla ngisakwazi ngilambile uthini wena nkomo ithi inkomo ngithi mina cha mudle umfundisi ngoba benza ngathi imisebenzi abantu uyathanda uthandi bavele banqume lamlahlo kokuqala umfundisi icala kwadlulelwa embongolweni makufikwe embongolweni mayebuza ubhubesi nembongolo iyamlahla umfundisi ithi cha umfundisi ufanele umudle ngoba basibophela amasaka eyihlabathi bangasikholeli lutho basikholela isibhacu lamlahlo wesibili kufuneka lwesithathu okugcina ujakalasi makufikwa kujakalasi lubeka udaba uyabuza ujakalasi uthi batheni laba enisuka kubona ababili kuthiwa batheni hayi bathi angimudle umfundisi kusho ubhubesi uthi kujakalasi cha ngiyakuzwa bhubesi kodwa mina njengesazi imithetho ulukhona ukuthi nginqume ngento engayibonile ulukhona ukuthi nginqume ngento engingayibonile ngicela sami uyongikhombisa la ububambeke khona nami bese ngiba nombono uyayibona ke indoda ehlakaniphile hayi umuntu ovela ahlulelwe ngekho ukuthi usibanibali icala limlahlile asadingakala esontweni akazange ayiphendulele uthiwa nje usibanibali icala limlahlile asafunakala ebandleni bafangeli uthi usibanibali limlahlile icala asafunakala esontweni akuzwakalanga ukuthi uvo lwakhe thi uthi kujakalasi njengesazi imithetho asambe siyobona la bubesi ububambeke khona kuze nami ngikhiphe sami isinqumo basuke emzini kajakalasi baphikelele ehlathini la umfundisi atholane khona nebhubesi uma kufikwa uyabuza ujakalasi khona la kuthiwa yebo isona isihibe lesi yebo manje akungikhombise phela ukuthi ukusiza ububo phela kanjani hayi bese liyangena ibhubesi lifuna ukukhombisa ujakalasi sazi imithetho lingena ibhubesi abuza ujakalasi ububambeke kanjalo athi cha asidonse sihibe siqine ngqi sathi masiqine isihibe wasethi kujakalasi sazi imithetho ucela ukukhuluma nomfundisi amazwi okugcina wavele bayahlukana namhlanje wasethi mfundisi woza sikhulume amazwi okugcina ngoba vele siyahlukana namhlanje bathi mabeqhele eduze kabhubesi uthi ke ujakalasi mfundisi nibobheka manihambe lishumayela ingabo ishumayeza ilima ngoba niyishumayeza ibuye zize lapha ebuhleni zifike zinihle nalapha esontweni ke asikhulumi ngojakalasi sikhuluma ngesonto sinenkinga enjalo ufika umuntu elungile anelabe ngaphakathi uvuka ukuthi uphumaphi sikhulumi ngali bhubesi nojakalasi kodwa umuntu ufika la ekhaya elungile uphela inyanga lezimbalwa uvuka ukuthi uphumaphi uvuka kuba yibhubesi uyathola umuntu asalawuleki akasazi mfundisi akasazi mvangela akasazi mshumayela akasazi mkhokheli akasazi inhlonipho ebandleni
Fundisi libabhasobha manambe nishumayela ningashumayezi nezilima ngoba ziyonidla. Ningayishumayezi izilima ngoba ziyonidla. Uyamthola umuntu afike ebandleni kodwa usenamaqembu esontweni. Awu, ngoba uyafika nje lo muntu. Ngoba uyafika nje lo muntu esontweni, wayeseba namaqembu, wayeseza abantu abalungile nabangalungile kuleli bandla. Waphela ibandla olaziyo usestage lapha. Uyena kuphela osaziyo. Asifunde incwadi. Isikhathi enqunyelwe sona akusona esame sasezulwini. Sifunde incwadi isikhathi enqunyelwe sona akusona esami ngishilo ngathi mawudeliver ipost maqhamuka ingdanga ikonkotha uye ungayinaka uqhubeka nomsebenzi oqashelwe wona. Asicaphune umzilankatha ujwayele ukufunda kahle. Ukhona umzilankatha ujwayele ukufunda kahle. Asifunde lapha ihlabelelo zokuqala kube ivesi yokuqala. Umzilankatha ujwayele ukufunda kahle. Izihlabelelo zokuqala kube ivesi yokuqala. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyana kwababi. Uyabusiswa la ekhaya umuntu ongenabangani. Ongemi endleleni yezoni. Ongahambe eba neziquku nezigebengu. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Ongabi nemithingi enhlanganweni yobugebengu. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Kanti okuthokoza kwakhe semthethweni kaJehova unyazi. Ozindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku. Ohlala ecabangela unyazi ngemini nangobusuku. Yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni. Uyofaniswa nomuthi otshaliwe ngasemfuleni wamanzi. Oyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Othela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo akayi kubuna. Amahlamvu awo ayakubuna. Uthi konke akwenzayo kulunge. Uthi konke akwenzayo kulunge. Ngiyabonga Mzilankatha. Uyabusisa umuntu ongahambe bambe imhlangano yobugebengu. Hlala enhlanganweni yezigangi. Okudlinza kwakhe kusemthethweni kaShembu unyazi lwezulu odlinza ngaye ngemini nangobusuku. Amen. Asithathe lapha kuJobe 5 verse 13. Jobe 5 verse 13 bese kuba izikronika izoba ngezesithathu zona. Uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kababi, ongahlali nasenhlanganweni yezigangi. Okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Abangamaqili. Bonke abangamaqili. Uyakubaqupha ngobuqili. Uyakubaqupha ngobuqili babo. Bonke abangamaqili esontweni uyobaqupha ngobuqili babo. Icebo labakhohlisi. Ngoba lokhu ubuqili kusuke kuyicebo labakhohlisi. Liyachitheka. Icebo labakhohlisi liyachitheka. Bayangena ebumnyameni emini. Ngoba uyabafaka emnyameni emini. Baphutha zemini. Njengasebusuku. Becabanga ukuthi kusebusuku. Bonke abangamaqili uyokubathupha ngobuqili babo.
wonke abangamaqili uyakubathupha ngobuqili babo ngoba ubuqili kusuke kuyicebo labakhohlisi bayangena emini becabanga ukuthi kusebusuku ngoba kusuke kuyicebo labakhohlisayo nje iyaqhubeka iyalapha kwizikronike zokuqala 1825 mphanga isikhathi akusona esame sikaNkuluNkulu izikronika zokuqala 18 verse 25 izikronika zokuqala 5 verse 18 verse 25 1825 izikronika thathe zesibili ke baba thathe zesibili izikronika 25 thatha izesibili yathi ke inkosi yakwaIsrayeli yathi inkosi yakwaIsrayeli akuyona mkhulu asijombe emzilankatha singene kuJohani asingene kuJohani omncane 4 verse 7 ngoba sengiphanga isikhathi baba John 4 verse 7 John 4 verse 7 bathandwa ithi bathandwa asithandane ithi maNazaretha akasithandaneni ngokuba uthando luvela kuThixo ngoba uthando luvela kuShembe othandayo uzelwe uThixo uyamazi uThixo othanda omunye njengoba sila esontweni uzelwe uShembe uyamazi uShembe ongathandiyo ongamthandiyo omunye umzalwane kamazi uThixo akamazi ungamthanda kanjani uThixo usazonda omunye umzalwane ngokuba uThixo uluthando ngoba phela uThixo simlandela uthando kuyabonga ungamthanda kanjani uShembe kodwa uzonda omunye umzalwane ngoba uShembe uthando ingakho esilande emagumbini omano omhlaba wasiletha la emzini wakhe ngoba uluthando omzondelana omunye umzalwane omunye umNazaretha usibani mana ngimphiwe awumphiwe ungowakho yini angimphiwe nje usibani mani uma ngimbuka ukuthi qifi ngoba phela akazile wena uze kuShembe yini engadala emawumbuka ukuthi qifi izwa yini ngoba phela sonke size kumnikazi wethu sonke size kumnikazi wethu asikho isidingo sokuthi mangibuka nanga umvangela umtshale eduze kwami ngithi mangimbuka ukuthi qifi yini sake sasinda engozini ngomunye unyaka kwakuseyinkosi inyanga yezulu kwakusanda kufikwa la ekhaya sake sasinda engozini yemoto ngabona uShembe ebamba imoto ku freeway siphakathi kwamazonke imoto freeway babuza abantu ukuthi ubandwe sibone ebamba imoto eyimisa sasuka eThekwini inkosi inyanga yezulu yayikwavula amasango phansi lapha eMthwalume kwaFokuseni eHoqobeni laphansi sakusanda kufikwa la ekhaya umuzi usemusha siyinsizwa kade sisebenza yisabatha sasonto eThekwini eDalton sase sihlela imoto ezosithatha eThekwini sifuna ukuya kuShembe phansi evula amasango eMthwalume kwaFokuseni sayifuna imoto eThekwini sayithola kwaphuma inkonzo eDalton
sayithatha imoto sagcwala phakathi siyakushemba uThixo wethu yaphuma yangena umgwaqo uN2 obheke eningizimu wayibasela umshayeli wayo imoto emgwaqweni yathi mayiwela ibridge lomkhomazi yavele yaqhuma isondo sigcwele simnandi sikhululekile siya uNkulunkulu evula amasango laqhuma isondo inkinga ekhona qhuma isondo la ngaphambili hayi la ngemuva isondo ke liyinkinga la ngaphambili ngcono maqhumela ngemuva qhumela ngaphambili laqhuma isondo laqhuma lahlakazela nomgwaqo wonke isondo imoto yagijima ngerimi yayo sabona iveli imoto ngqi zami imoto ezisilandelayo zabuza uthi lo baba owehle phezulu wabamba lemoto uqhamukaphi sathi hayi uNkulunkulu esimkhonzayo ushembe amen yami imoto ngqi yangaphenduka bababaza belungu la ku-N2 yami imoto sehla saphumela ngaphandle komgwaqo sayilula kwangafa noyedwa saphila sonke namhlanje siyekhona amen safika emva komthandazo evula amasango okulala yisabatha simisela ukuthi nathi semgidini ngakusasa hayi safike sayibika indaba kuNkulunkulu wethu inyanga yezulu yathi hayi bekuyimina engiyibambile imoto ibizolibulala ibonkosi amen sasinda namanje sikhona silandela ushemba ibonkosi isikhathi ngithe akusone sami esikaNkulunkulu ngicela ukuma ngalamazwi ushemba sengiphile wona ngicela ukuma ngalamazwi uThixo asengiphile wona ukuba ngiwabe ebandleni elingcwele lakhe uThixo wethu inkosi uNyazi wezulu amen inkosi ibusise nikuzwile baba lithi izwi lenkosi licela umshumayeli uhlekwayo wasethokoza lapha endwethwe ahlabelele isihlabelelo sesibili amen Nkosi busisa ukuguqa kwabangcwele
God.
ngempela nakwazi mabopha aphinde umphali wethu ebophana bamzonda abasaqubusa ibhadamela ihlalo sasezulwini babadala kabedlala ngegqetha kuzilo bethi banyonyisa amambichobo zamaqanda ayiphusha zanalisa indaba emaphepheni oxamba busekweneni bebengazuthi zilabuthongo lufele emunyame nobheva amathamelo kasifu bosibhinqa amakhasana babhengeza ukubhina ingoma abayivuma nephepha Osomlando kaBombela Nyazo olubizwe emazulwini nabele emhlabeni lahlunga amakhobe namabele kwendlala amakhobe namabele wandlula amakhobe washiya amabele ulizwe ligaga sukubinda amadoda ingwicesha ude ngasimi ibithwane sesaganuni wabo inkosi abememezede ebhena ikhothi kwakwadideka amajaja ijaja wona Kose evunywe ngabasepheli bathi inyosi benobusithi umlashisa umosi ingule esuke efini ihlwimbithalala lisa amaqhubu lapha ezwentaba omhlangano Kathi inkosi ugalela ngentambi ihome isiba isolo hleze isola wathi phezu kwentaba omhlangano kwasala qhethi ingungununu wathi phezu kwentaba ihomisi wasala inyoni yayiphumula inconcambele kahle ngomndana nongolokodela obongadela ukugiyogiyo waphindela nasema zulwini ubonakale ngobuhle obonakale nasemapondweni ngobuhle ogiye ngamakhosi abemnikela usesandleni Wawakhe inkosi abangcwabe emaqadini egiyalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe inkosi akwandlovu emlwandle egiyalibona unyazo oluvele ezulwini kwakhe inkosi akwabhala emapondweni agiyalibona unyazi Wawakhe inkosi akazwane emangweni agiyalibona unyazo oluvele ezulwini wakhe inkosi akancwane emkhomazi agiyalibona unyazo oluvele ezulwini wakhe inkosi asemachunini emdubuzo negiyasi ithatha isihlangu kavuka bugagu bomdabu bethi ushembe nguye ovele emazulwini Uzulu eligeya ngamafuku balikela geya ngomoya lizoyithatha lemjondola namathandathaza asemtebhelo iphotse nandademo bantu basemtebhelo ligezeka isisila somswane wembaba lokudlula unyazi libuye ekuthuthukeni lobuye sethola uphaphele gwalagwala ngoba kelifaka ngebheke kwabheka bezayo wafika wabhabhadisa abalelo othuli lomhlaba ngengilosi zezulu amashesha angena abasemhlabeni abafunyonisa ngabaye bangena ekhosombeni indaba ummelizwe labantu ubuthelezi ephenduka insemisimi ngokhande mmelo umela amaphekula wozufike kwamgadulu kwambela mhlophe uyoqhotha uzufika khasilamu kanomoya isanu sabona ngenyongo siquze singadlinselwa zamuntu ukhozo oluhle lukaMayisekanhliziyo kamzasela kasokhabzela kosephathi isihlangu sikabhombela umlilo koqala kwendlela waphathi isihlangu selangwa imbuthume exaka bothi waphathi isihlangu senyangezulu njengezulu lahloma waphathi isihlangu sothingo wazongolozela umhlaba ngengcwele intakebekela amazolo thungulwa kugcwala ngomphehlo umdlela nyolo othingo lenkosazana wabavula unyazi babathi ufeloko vuka gqoka laphathwa unyazi babathi ufeloko vuka enhlongweni waphathwa unyazi bavukwe sififane namagqubhu nosithe besencasa esiphakele nomaguma ngithole abebengasayithokosela ukuyenamela incasa sezulwini babe inkombandlela mbhalo oshicilela inkosi ephepheni lijijelele lopeni ngoba inkosi sezulwini jobo sajoba lontanzi kuleso siziba ejijele kwezakubo ngoba ezakubo zayifuna bhadamo sanda sinodaka ubambelele kabubambelela ngoshembo dakeni inkosi ekhanyisela abasebuhleni abanye babesiba ngisiloko zelufiphi emoya ngenengemifanto ukusicisha umxhawulambu besilo samabandla enyokeni osixhawule savuma owafakazi umntwana akafihla inqindi obengafihla ifakazi othi intosha kabhombela sayibona onyazini unyazo olumemeza isilo samabandla waphinda umphehleli indanto ongasavuma wasimemeza ebuhleni wathi shembe unyazi television 254 uyabonakala ngobuhle bokuNazaretha inkosi evunywe kwabasebuhleni bathi unyazi lunguNkulunkulu thaba zasebhalitho zathokoza ngonyazi unyazi lobuya lonyanyavu lasukumisa ishosha zabase-India singise bethe amaphiko kwelaseThembelizayo ethe isuku ijubala yabheke entabeni zase-City Hall ewagoqa amaphiko ewagoqa kwelase-Albert Park shembe ovunywe izizwe zonke ngoba nako laseLimpopo bamvumile ngoko lasevenda bamvumile athi amavenda shembe kimudzimu bathi abasezulwini ushembe uyingcwele abathi abasevenda shembe kimkhethwa uNkulunkulu wasebuhleni abanye begiye esiqala ekusweni zulu lasezulwini inyazi lwezulu lishone phansi zonke izizwe nabasasanda sinodaka sicijele ukubhathamela ihlalo sasezulwini uvunywe nabasebuhleni bathi shembe nyazi lwezulu television unyazi ubonakale ngobuhle zonke izizwe aji amen